Mayapayabak po kay Kayungan. Kambeta po din kaya katamang pansariling kapagnasan kaniting misa. Pakiabeta na naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po ding apostolado ning panalangin, Mr. and Mrs. Benji Saberola, San Jose Matulid Elementary School, Samahang Katuparan, Aristotle Galvan, at Renan David. Antimurin kapasalamatan dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan kingaldo ng Kebaitan, Marion Torres. Special intention, Deeds and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Norma Kiambao. Para king malalagwang kapaldanan dari Rosel Montemayor, Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, Nelly Sarmiento, Baby Macabali, Maria Teresa Sampang, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, para king ilananggang kapainawan ni Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Wilhelmina, Monsignor Aquilino, Jerome, Hermenegilda, Francisca, Angelina Portedis, Zoilo, Felicissima, Soledad, Emilio Senior, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Sound check.
Espiritu, ingginuman tabiya kaya kayo, maya pa abak po kaya koman. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal ang misteryo. Ikang mitubod kang Kristo, ban ipakilala na yung lugod ng Diyos, king tao, Ginoo pakadulo. Ikang dinatang bangawan ng ganap, ding batas, Kristo pakadulo. Ikang Espiritu ning Ginoo, nung nuka rin ka ating katimawan, Ginoo pakadulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakadulwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatasa na king biye adanganga. Manalangin tamo, oig paming at subanwa, di nga mano eraaso ka ding degulan na ning lugod, para karimibait pasibayo king bayong biye kang Kristo Jesus. Iyangat mo kaya ng lagpas, karingangganan papusanan ng yato, ban kita maging manaya kaming lugod, anti may tuturo ng Kristo, at atuklasan misaning tulami, king kaya kang ligaya, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ang gaman ngeni, atin yang takap ing pamisip ding Israelita, balang babasan de ing batas ng Moises. Dapot milalakoy ing takap, potong marapya ing tao, king Ginoo. Ing Ginong may banggit, ya ing Espiritu, at nung noya at yu ing Ginoo, karin ating katimawan. At ngening milakone ing takap karing lupa tamo, itamong sabla, maging aslag na katamo, ning ligaya ning Ginoo. At lalo tamong miwawangis king kayang ligaya, king kapamilatan ning Ginoo, ing Ginoo ya ing Espiritu. Uli na ning lunos ning Diyos, pinili na kami para king obrang iti. Inya naman eke miminalog. At nung atin niya pang kalabugan ing maya pabalita, apapasyag mi. Iti maging malabog mo, para ka ring makasalanan. Ela maniwala, uling ding pamisip do, binulag na la ning Diyos aniting yato. Binulag na la, ban era akit ingaslag na ning mayap abalita, tungkol king ligaya ng Kristo, alarawa na ning Diyos. Aliwa ing sarili mi, nune i Kristo Jesus yang panaral mi, bilang kekatamong Ginoo, at ikami bilang talasuyuyo king uli ng Jesus. Uling in Diyos as sinabing, busal na ning karalumduman, sunlagya ing sulu. Yamo rin in Diyos ababi aslag king kaya kaming pamisip, ban makilala ing ligaya ng Diyos, amihayag king lupa ng Kristo. Amano ning Ginoo. Ing ligaya ning Ginoo, manatili king kaya katamong labwat. Ing sasabyan ning Ginong Diyos, kanakong pakiramdaman. Uling ipangako na ing kapayapan kaya katamo, akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas karetang makitakot kayo. At kanita king kaya katamong labwad, manatili ing kayang lingaw. Mi sagana ingalang kupas alugod at katapatan. Mi kaul naman ing katuliran at kapayapan.
ing katapatan sumibol ibat king labuad, at ing katuliran matyo ibat banwang matas. Ipagkalob ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikantamo, dakal ing kekatang pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalan. Lulugod ka na ako, pamintuano ring amano ko, lugaraning igpa ko, at igpa ko at ako, manoknangan kekeya. Pamipasag king maya pabalita agpang kang Mateo. Jesus nga nakaring kayang alagad, sabihan po kaya kayo, nunging kaya kayong pamanupad king kaburyaning Diyos, kadupa namon ning pamanupad daring eskribat pariseyo, kaya kayo midog king kayaryaning Diyos. Dimdamyo king kanitang minuna makautos karing tao, eka makamate, ing ninumang makamate, mi kapakibatan niya king arapaning piyukuman. Dapat akong inisabyan ko kaya kayo, ninuman ing mimwa king kayang kapatad, mi kapakibatan niya king arapaning piyukuman. Ing ninumang maglibak king kayang kapatad, mi kapakibatan niya king arap ning Sanedrin. At ninumang sumabi king kayang kapatad, alakang isip, miugseya king api ning impyerno. Uri na niti, nung atin kang iyain king Diyos, at aga na kamo king atin niyang samangdog, ing kapatad mo, lakwan mo ing kaya kang iyain king arap ning altar, at munta ka pa mong makikasundo king kaya kang kapatad. Saka ka magbalik at main king Diyos. Nung ating mandalom kaya ka, makipagmasadese ka kaya kabang ating panawon, bayo na kayarap king piyukuman. Nung ali, intriga na ka king West, ating West ibiyan na ka karing polis, at ding polis ikulong da ka king sukulan. Sabihan ko, kaya ka, karin ka manatili, hanggang iya ka makabayad, king katataw diyan, asent mo. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya ko nga. Ako po ba nung apapansinan niyo, kaniting panahon, otreng sablang bagay-bagay yata, imbis na darakal la, kukuyad la. Halimbawa na mo po, dati keng soft drinks, karagula-karagol po tang inuman me, sobra-sobra ne po tang inuman me, ot ngayon yating mismo, makanya niya karaguling mismo
asakto ya pa dati. Kay bala nagsakto may ganyang mismong makanyan. Ka man mabaknal. Alina? Ka man ni Pasno. Makanyan mo rin, nung lawan nyo mo rin po, karing sulod da naman rin tao ngeni. Nung kanta, singka ragul, nung kanta singka kaba, ngeni singka lati. Makamaliata yung tela, inya singka lati langan rin malanda rin tao. Nung pipyan me pa, murong ya pa yung tela, akbalo nung nano na yung bitagan. Makanyan mo rin, nandiyan king pamag-aral. Dati kanta rin anak, burida, mayari da with flying colors. Itang magindang valedictorian, panagalandang maging top 1 la, panagalandang maging dean's lister la, panagalandang maging president's lister la. Kung eni, nano kareda, 75 mo, okay na eh. 3 mo, basta may pasar ko, yari na ako. Akakit yung mentalidad tamo, ngayon yung panahon tamo nga ite. Uling yung makaniling bagay, buri nang sabihin natin yung papatong metong nga pamanugali, at yung papatong metong nga mentalidad. Karing tao ngayon yung panahon na ite. At na yung mentalidad, daring panahon, daring tao ngayon yung kasalukuyan, they are very much minimalistic. Minimalistic. Itang burida kabunala mo sasakto. Itang burida kabunala mo sasabit. Okay na mo kitang sabit, okay na mo kitang sakto. Basta milabas mo. Baliw po, king kaya katang ebanghelyo, apin ni ing mismong paiwas na kaya katam ni ginutang Jesucristo. Kaya pin nga nang sasabi ni ginutang Jesucristo, nung ing kaya kayong kabanadan, at ing kaya kayong pamanupad, king kaburyanan ng Diyos. Dalang pasan, ing pamanupad na rin pareseyo ang popang skriba, kamiras king banwa. Bakit makananing pamanupad na rin pareseyo ang pong skriba? Kadupa na ning mentalidad dahong ngayon ng panahon na iti. They are very much minimalistic. Sasakto na mo king letra na ning batas, sasakto na mo king anyawara ning kautusan, labisang dumangpas, daburing igitan, burida mo ang galakit ang sakto. Kaya pinangsabianan ng Ginoo, nung ang gakakitang sakto, wala kang puwang kimbanwa. Nung ang gakamukitang sasabit, ala kang pwesto king pagaryanan ng Diyos. Inya pinimpa nakikatampo ng ginutamong Yeso Kristo. Sana, in kaya katamong maging mentalidad, igitanda pa yung pamaging tawong minimalistic, metong mo, ing pamanyapat dat pamanupad, ating metong akudang, at naning kudang dugod. Kudang dugod. Uling nung dudugod ka, sasakto. Ing dudugod, laging sosobra. Ing dudugod, magpalabis siya. Ing dugod, mamiyang allowance nung nanumang bagay. Inyapin nung alang dugod, kareng kaya katang daraptan, ang gata mo muketang sabit, ang gata mo muketang sakto. Kaya gusto yung sabyanan ng Ginoo, alayang puwang ing tao, anong nuka rin, buri na sabit yamo, king kayang mismong pamibiyebye. Ngeni, ing kutang keti, makananing pamanukiyo king apong Ginoo, ang gako mong sabit, o magpasobra kayo. Ang kayo mong sakto, o mamiyako pang allowance ka ring daraptan nyo. Kuding nung sasakto ka mo po, sad to say ako pumisadsad. Simba na ako mong Domingo. Obligasyon kasi simba akong Domingo. Okay nito, may kasimba na akong Domingo. Miras na ako banwa kanta. May kapag rosaryo na ako. Miras na ka banwa kanta. May kapangadi na ka. Miras na ka banwa kanta. O sabihan mo na mo, sinaop ka mo king miyayaliwang institusyon. Megdala ka mong malan, megdala ka mong pamangan, miras na kabanwa kanta.
O makanan rin, haliwa kaya katam, sakto mo yung burida. E ako po sasakto. Potan dyan king banwa, misabit ko mo. Magpalabis kayo, magpasobra kayo, uling ing tawong kabud mo sasakto, e naburi ni nga pong Ginoo. Ing burina ning Dios, migit king sabda-sabda, ing burina ning Dios, apining sobra, at migit king kaya katang mismong sikanan. Kaya tandaan niyo, nga nang sasabi ng Ginoo, ing tawong tutupad o edaygitan ing pamanupad daring pariseyang po pang skriba, kapilan man alayang lugar, karin king banwa. Kunanganda ko po, atan tiyayo po rin kaya kong sarili, king palageyo, ing kaya kayong pamanupad, pariseyo ang pong skriba mo naman. Nung baduyo po, nung naning kaya kayong pamanupad, ating panamang panabon, ating pampagkakatabon, we can still adjust. Makapag-adjust tapa, asamasan tapa, bangka ni tami kadugar tamo, karin king banwa. Karing balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king banal ng iglesia ng Diyos, ban kapilan man etok nang miyatad king maya pabalita ng kaligtasan king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sayantipiko, inhinyero, at talapagobra, numan ka rin. Ban mi kamasala lang panlalawe king karelang katungkulan magobra, painturo king bayong lelangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang alang kapanintunan, ban agad lang manakit obrang makabalik karela, king makataong dignidad, amanibatan king pamagobra, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katamuang makatipon keti, batang atalastas ing kailangan tang pakisan metong ing dusa, ning kay katang obra, king sakripisyo ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. O Ginong Dios, mananasan ng dapat daring kaya kaming gamat, maging panalangin la, at pangako ning kaya kaming pamisan metong, makataong dignidad at kapayapan, kapamilatana mo ring Kristong Ginoo.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Oig paming migdalang ingke kang anak dinaon ng kayang bieban, tipunan ding makakalat mong anak, king meto nga pamilya. Pisan meto nga no sa aking kapayapan ding puso ring sablang tao niting sakripisyo at sopa na kaming sumulong king dugod pami kakapatad. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, iyat na yoring puso yo, pasalamatan tayeng Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Yaing kaya kang amanwa king kapamilatan na delangan ming yato. Yaing talapangabos sa tinubod mo, banikabos na kami. Inyasa at kapamilatan ng Banal na Espiritu mi katawan niyang tawat mi bait king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, banitala ka ding meto nga banal na balayan para kaya ka. Inagpano ring gamat na king krus, bansin tanganing kamatay na tibulalag ng pamanyo biling miye. Ulinita kang bering sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, alang tuknang naming ang sasabi. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso net binyene karing kayang disipulos at nga na, kwanan iti kongan at kananye, uning iti ang katawan ko amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at nga na, kwanan iti kongan at minum ko kaniti. Uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban keta mi patawaran na rin kasalanan, dapta nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobli ng mebiyan ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapyan ning biyating kadis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya kaing pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning Banal na Espiritu. Ganakan me oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo na naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakadulwan mo kengan,
Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya biye ng Mariang Beren duning Diyos. Kaya biye ng San Jose kaya ang esposo. Ring apostol at ding sablang banal. At tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon. Purian dakat padigayan. Kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan na kamben at kaya. Igpang mayupayang tutu kagom ning banal de Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king ngalanganga. King mit mong kapanadigan at lugod, mausta king igpa kareng amanong tiro ng Jesus kaya katam. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, marugod mong pagkarubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakadudo mo, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kasalanan mi, nunay lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king ngalanganga. Kapayapan ng Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ning pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, Niyo'y Kristo, yung Kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, nuwan na rin mayawus king apunanan ng Kordero.
Manadangin tamo. O igpaming malugod, igkaluban mo kaming bayong sikanan kapamilatan ng metong atinapit metong akadis. Sopan mo kaming miyampang king lugod mi at pami kakaluguran karing dayuan at karing sablang at syuking pamangailangan. Ban misa nila do makapagsan metong kami king kabirugan mong balayan, king labod na ring mabye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabi kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak ating Espiritu Santo. Ing misa mi dawon na umetam king lugod ng Kristo.